Yabetala po ka ring panalangin tamo, ing kapasalamatan at kayadwanan, ding makatuki at ding karelang familia, Pablo and Reynalda Giao, Bless, Constantine and Chris Sapimwar, Richard Giao, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, Joshua Tayag, Rosario Gaza, Edgardo, Edwin, Renato and Roel Gaza, Edna Ocampo, Corazon Marukut, Marilu Abuda, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlin, Veronica De Leon, Wayley, Midel, Winston, Jenna, Ashley, Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chica Rayon, Ernesto Bolos, Noli Lagman, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Harold Lagman, Melvin Lagman, Jane Lagman, Emerito Zenaida, Emerzen, Ken May and Erica Zamer David, Zane, Kevin, Marco and Zion Manabat, Estela and Vaisel Borlongan, Irene Between, Rita Malig, CWL at ding karelang familia. Para king makapasubaling kayadwanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan D.G. Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Jacqueline Bautista, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layog, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Elisa Conrado and Jenny Mariano, Carmelita Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Rico, Bessie and Chen Duenas, Jacqueline Bautista, Chena Malyari, Nina Ley Gonzalez, Charlize Gonzalez, Shanfel Angeles, Apu Ruming Ocampo, Ernie Echage, Joseph Alan Between, para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Francisco Hinco, Carmelita Manlutak, Monique Tungol, John Edward Mariano, Miguela David, Marites Sebastian, Ines Gozum, Norma Gueco, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry Davis, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Sofia Manlutak, Charles Gonzalez, Lucia Flores, Marieta, Huela, Roman, Raquel, Rael, Rogelio, Eric, Cesar Biscocho, Bernadette Nicole Palma, Vincent Laksa, Consuelo Calma, Cecil Manlutak, Lilibeth Echage, Joselito Castro, Mila Gosum, Jomi Layog. Para king kapayapanding kaladwadi, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Jose Sr. N. Jr., Gilbert, Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Marceliano Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas,
Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belen Siana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Jose Boy Between, Pedro, Leander Orense, Elena, Julian Roque, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Bancho Serrano, Roberto Huang, Jose Tantenco, Arnel Kasupanan, Simeon, Maria, Benjamina, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Rafi, Julieta, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Modesta, Luis Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Julieta, Jove Carel, Joanne Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tess Sita David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Mariano, Escolastica, Jesus Emerenciana, Among Damaso Hinco, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Claudia, Tomas, Consolacion David, Fermina Santa Rufina, Kenching, Lorenza Huang, Monica Villarama, Jose Sason, Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Ray Ronnie Domingo, Edgardo Reyno, Lucia Cunanan, Ignacia Evangelista, Yolanda Malasique, Jesus Santiago, Pablo Lorenzo Sr. and Jr., Maria, Felix, Virginia, Aurea, Nestor, Ricardo, Bernardo, Roberto, Eduardo, Agustin, Melanio, Diosdado, Elena, Corazon, Lucila, Ernesto, David, Tito, Lourdes, Bernardo, Roberto, David, Heidi Robinson, Irineo, Cristeta, Luz, Rufo, Fidel Abuan, Jesus Soriano, Prenser Reggie Layug, Lorena Santos, Willie Guanlao, Marcial Apolonia Romero, Guillermo Roel, Nel David, Victor David, Domicad, David, Corazon Dunca, Leonida Manlutak, Carmelito David, Angelito, Francisca, Salvador, Danilo Nulud, Marcelo Between, Deo Gracias, Petronila, Henedina, Vivencia Angeles, Gloria, Jenedine Rogelio, Fernando Lusung, Catalina Romero, Arnel Lagaw, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalo na retang alanang makaga nakakarela.
isang pasandigan, lalubis ang kapamuran, ating sablan umahanglangan. Lalubis ang pasandigan, lalubis ang kapamuran, ating sablan umahanglangan. Bukas, katawan ng Kristo malakas, nililibong aking biras, tingkayarian lusong wakas, tingkayarian lusong wakas, nililibong aking biras, tingkayarian lusong wakas, tingkayarian lusong wakas. Andi metong familia, mitipon tamo, king lagi ni ipampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekaan timurin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ngening kalabing apat na Domingo ning karaniwan na panahon, pasalamatan ning apong Ginoo para karing sablang kalam at grasyang pagkalub na kay katamo. Hingat ay mikan din kay katamong puso, kabang pagmulan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ning Dios at pakalulo na kaniting banal na Eucharistia. Kaya katalang kilalanan at pagkalungkutan, detang dakalabesis sa pepay sira tamulob, karing kapag subukan king biye. Bila ko tamo kapanaligan at kasalpantayanan, king Dios sa malugod at maganaka kay katamongan. Ginong Yesus, ing Espiritu mabiyaya kay ka at migsalita ka, karing mapanyalang sa nga tao, ba napapagbalikan mo lob, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, tinggap mo ing kay kang misyon, ang yamang ding sarili mong kabalen, isakwilda ka, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pagkaluban mong sika nanding may nabaning upaya mo sunlag karela, ban miyapse king kay kangamano at ganap king obra mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, iyuli nakatangan sana king bielang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka paulining maragol, mong ligaya. Ginong Diyos, arikan mo, Diyos ipang mayupaya. Yesu Kristo,
Manalangin tamo. O Diyos, save pami, king pangabangon ng iba't king kamatayan ing kekang anak, mi baiting bayong biye, ing pibata ng pamaylasa, binalik na ing kapanayan king metong ayatong migma ng kamatayan, ipaintulot mong kapilan manena kay asilo ning kasalanan, kapamilatan ding alangulagang pangako ning lilipas sa tula. Gawan mo kaming parating kasan metong mo, ban mi pabanalan ning tulami at munyebye ing lugod mi. Idinganadwan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiyem pon magari kambe mo king kametong aning banal Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ing espiritu liba nako at pepatalakaran nako at dimdam keng magsalita kako ing Gino. Nga nang sinabi, anak ning tao, tutubod da ka karing Israelita, karing megalsa at linaban kanako. Ang gaman ngeni, ila ang poding karelang pipumpunan, ela papepatugot magalsa laban kanako. Ding palipira, mapaglaban la pamurin, at mga siyas abuntok. Tutubod da kakarela, bamong sabyan. Ingginong Diyos, pasabi na ini. Makiramdam laman o ali, deting mi kampong-kampong arebeldi, akwarang akilala, king ating metong apropeta, busalda. Ing amano, ninggino. Salamat, King Diyos. Marat na akong makalawe, King Gino, makalawe ko, maniga po King Lunos na, tutukitangan po. Marat na akong makalawe, King Gino, makalawe ko, maniga po King Lunos na, King Lunos
Kaya't nakorening kakong mata, kamanok nangan king trono ning banwa, kalupa ning alipa na manalik king ginuna. Makanian kaming keka manalik, marat na kung makalawe, king Ginoo makalawe ko, maniga po king lunos na, king lunos na. Kalupa ning alipa na manalik king ginuna, makanian kaming manalig keka, o Ginoo ke kaming Dios, angga king lunusan mo kami. Marat na kung makalawe, king Ginoo makalawe ko, maniga po king lunos na, king lunos na. Malunos ka sa kami, o Ginoo, tutunang dakaling kalibakan, ake keng tinggap, tuturan aking malambat lilibakan, ding taong dakala pibandian, at umisan ding mga tasalub, marat na kung makalawe, king Ginoo makalawe ko, maniga po king lunos na, king lunos na. Marat na kung makalawe, king Ginoo makalawe ko, maniga po king lunos na, king lunos na. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Korinto. Ban milisyaku king kaparangalan tungkol king makapagmulalang pepakit ning Diyos kanako, mirinan kong metong asuksok king katawan, metong atubod at batbat ng satanas kanako, ban eko maging palalo. May katatlong ulit penalangin ko king Ginoo, king ilakone sana iti, dapat itiya ing kayang pekibat. Magkasya na ing grasya ko para keka, lalong mayakit ing kakong upaya nang may nakaw. Inya tutukong pagmaragol ing kakong kainan. Bana kong pasignangan ning upaya ng Kristo, inya king uli ng Kristo, e baling may nako, mipasikatan, malulupig at maliligalig, uling potang kapilan kumay na, kanita na man masikan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
espiritu ning Ginu at yuka na ako, pinili na ako ban ipanaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu. Ing ginuman tabi kay kayo, At ke kaan timuri, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. ligaya ke ka o Ginu. Inyang meko ya Jesus ketang distritong ita, mintaya king sarili ng balen at ibuan, kaya beno rin kayang alagad. Karas ningal doning sabat, bigmula yang tinuro kilub ning sinagoga. May nga pamulala ring keraklan karing taong may karamdam kaya, ngarang sinabi, no karinangan kinwayan ning taong iti, nano iting kabiyas na nami pagkalub kaya, makapagmulala ing daraptana, ewari, itiya ing alwaging anak ng Maria, at kapatad dari Santiago at Jose, di Judas at Simon, at ding kapatad ng babay, talawari kaya kayabe mo keti, at ere pinburing paniwalan. Inya nga nang sinabing Jesus karela, ing profeta mirarangalya karing sablang tao, subali mo karing kayang kabalen, kamag-anak at karing kayang sariling katumbale. Eya makarapat nanumang mala, nunemo inyang itumpak no ring gamat na karing mapila na masakit at kinayapla. Kisdana ng tutong Jesus, ing era pa maniwala kaya. Pakamalan kong kakaluguran ing mayap ng balita ni kekatang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Kamusta kayo po? Kaniti pong ka-14 na Domingo ning karaniwan na panahon, babyedo rin kekatamong pamamasa ing introduction to our Christian life. Bibyening paliwanag ning umunang pamamasa, iba't king propeta Ezekiel, nung naning arapan tamo, anting metong a Kristiyano. Nga na po ning kikatamong mumunang pamamasa, itubod na kayo karing mapaglaban at mga siyas abuntok ataw. At sabihan yu king Ginu nganang ning propeta, ing Ginong Dios pasabi na ini, makiramdam laman o ali, deting mikampong-kampong nga rebeldi akwara nga kilala, king ating meto nga profeta busalda. King malagwa nga mano, gawa kang mayap, gawa kang marok, pamarokan da ka ring tao. At kadwa, isan Pablo naman king kikatamong kaduang pamamasa, nung iprofeta Ezekiel papalto na, nung naning arapan tamo, anting meto nga Kristiyano, isan Pablo naman, papalad na kay katamo, nung makanano tamo dapat arapan, ingbiye na ning metong a Kristiyano. Nga ng San Pablo, may katatlong ulit, penalangin ko king Ginu, king ilakones sana iti. Nano ita? Suksuk kanu king kayang katawan. Kubalo nung kapansanan niya o king pamisip. Pero sinabi na, may nalangin niya kanu ba nilakona, iting kasakitan ini kaya, nga ng San Pablo. Pero may kibat ya kaning Ginu kaya nga na magkasya ng grasya ko para keka, lalong mayakiting kakong upaya, neng may naka. Inya tutukong pagmaragul, makapagmulala nga ng San Pablo, pagmaragul ko, ing kakong kainan, banapong pasik na nga ning upaya ng Kristo. Pisasabihan pong
kasakitan king biya Kristiyano, at pisasabihan na, eta dapat pa'y siralob, king arap da rin kasakitan. Ing ebanghelyo ngeni papalad ni kay katamo, ing meto nga Jesus at atanggianda, a Jesus that is rejected by His own people, but also the same Jesus ay pa'y siralob, na numaning sabianda ring haliwang tao. Ating pisabihan tamo, nung makananong kalupa ng Yesus, dakal man kasakitan, dakal man makiburike ka, itange ka pa'y siralob. Anya pong ketang tauli ko pong Facebook page. Ko po balo nung napon ito nakadwa. Diramdaman ko po kasing misasabi rin nga na kanyang misan king kumbento. Bayo lang mag-serve. Sabi rang makanyan kako, makanya namaning panahon, ngarang makanyan, malulam, malungkot, ngarang makanyan. Sabi kong makanyang karela, aba, inya pa mong misan magreklamo kayo nga akong makanyan, mayaldo nga akong makanyan, mapali nga yung makanyan, ko bisang lumwal. Ngini naman malulam, ko naman bisang lumwal, uling malungkot. Sabi kong makanyang karela, no ka rin niya maglugaling banwa kanyan kaya kayo nga akong makanyan. Mapali sasabi kayo, malulam sasabi kayo, kagad kong masisiralob nga akong makanyan. Inya naman pong misan, atin po kanong may kipag-birthday a pari king metong ng parokyano, 95 years old yan, ning kayang parokyano. At po tang 95 years old yung metong nga matuangin tanggap yang, magkanong tanggapana? Magkano po atin ng 95 years old kaya kayo? Na magkano pong tanggapan na? 100,000. O yan. Dahil nga liwa, do paboring materi nga puram, poring pengarida. Halika pa mamamate. Ka pa mamate, tingka pang 100,000. Inya minsan mag-birthday ang makanyan. Uno ang kasayaring tao, uling siyempre, muna tanggap lang 100,000. At siyempre, uling 95 na yung pengarida. Masaya lang hindi mag-celebrate. O nga pansin na nining paring may kipag-birthday. Malungkot yay ma. Malungkot siya ning mag-birthday. Kitna niya nining pari, ing sabi ng makanyan, ma, ba't malungkot ka nga ng makanyan? 95 na ka, at malungkot ka nga ng makanyan. Ating kang 100,000, malago ka pa mo rin nga ng makanyan, hanggang 95 na ka. May kibat siya ning matuwa nga ng makanyan, among, bisa na akong mate nga ng makanyan. Matuwa na ako, magkasakit na ako, bisa na akong mate. At ako po balo nung makapakaili o makabigla yung pakibat na ning pari kaya, nga na ning pari kaya, ma, kapay siralob nga na, kapay siralob, mate ka mo rin nga nang makanyan kaya. Lawan niya ping kasiping yu. Sabihan nyo kaya, kapay siralob. Ay dudugtungan. Maralas kay katamo, datang laring kapag subukan king die, at maralas tamong pay siralob. At kaniti pong dakening kanako pong humilya, buli ko pong ipresenta kay kayo, 8 lessons, ban tamo masiralob. Pasensya na puling, migkamali ko po panamdam kang Pope Francis. Sabi na pala 8 minutes mi ngumili. Yung bala ko po 8 lessons yung kailangan ni Bie. Inya ini pong umilya ko ngeni, 8 puntos. May babata ko king luklukan nyo ngayon. Pero pangako ko, mabilis ya mo po ini. Iba't ya po rening puntos sa reni, kang Cardinal Tagle, indam na kang Dean Williams. At pangako ko pong maging mabilis lamo every item. Number 1, ako po balo nung may kabit siya kening PowerPoint tamo. Pwede ya pong basan? You don't have to save the world today or tomorrow. May aligtas ing yato, ing ginuyang tagapagligtas. Mo nga nagawa, kapay siralob. Mayari mo rin, malambat mupin. Ing Diyos, yang minutos, pero ing Diyos, yang mo rin, ing mamupos. Tandahan ng tamo pong panita. Totoo, masakit ay yutos kay katamoy nga pong Ginoo, at masakit ya pagawa. Pero pablasang yang minutos, iya mo rin, ing mamupos, king obrang inumpisana kaya katamo. Amen. Number 2, makanini tamo mo po kabilis. Number 2,
Surround yourself with people who can keep you from doing stupid things. Minsan, kailangan mo rin ding taong panusigan da ka, king kekang kabolangan. King kasalanan, nun ka rin ketang minsan mong pamagsaya. Kailangan mo retang kaluguran, era na ka man konsinsyan. Nun retang taong era kasiran na loob, nun pasik na nganda kaloob. Amen? Number 3, don't take it too personally, even though it sounds and feels personal. Mo nga tatanggapan, ingkarelang sasabihan. Atin lang nga nasabi na hanuman ingkay kang gawan, pero tsuke ka, nung payapekto ka, o paisira ka, lub. Totoo ali, minsan o maralas, naman mahulagay ta. Ing mahulaga, mas kakilala ming sarili mo, at balo na ni nga pong Ginoo, ing kayapan mo. Amen? 4, when forces of darkness are upon you, nanoya po? Reconnect to your higher sense of purpose. Potang masisira ka loob, simple mo, ganakan mo, nano nangakabyusan. Potang masisira ka loob, ganakan mo, nano nangalagpusan mo, ulining kaya kang kasalpantayanan, inyaya ka pa'y sira loob, kingaduan mo king Diyos, yang mipagkalob. At 5, nanoya, masakit yung basan, laugh. Pakisabi king kasiping mo, maili na ka man, nga mo kaya, panay kong makabusangot, panay kong busit. Don't take yourself too seriously. Tawa ka naman, kapanay bitter king bie, kapanay pahisiralob. Matatapos din lahat ng kalungkutan. And remember this, your ability to laugh dictates how deep your faith is. Nung kabiyasang maili, kataong sasalpantaya king Ginoo. Nung tao kang panebusit, mababaing kasalpantayanan mo. Kung marunong kang tumawa, ang ibig sabihin, sa Diyos ikay naniniwala. Nung kabiyasang maili, king biye, panekang malili. Amen? 6, basa niya po. Paborito ng dambilay niya, may pakliyata butol. Nanuya? Start dancing. You cannot dance with others if you can coordinate your moves with theirs. Simple mo. Napane, ikang babagayan. Napane, ikang babagayan. Minsan, kailangan mong sumunod sa agos ng buhay. Madalas, kailangan mong makibagay. Nga naning kanta, sumayaw, sumunod sa indak ng panahon. Lawen mo ring taong panay dapat babagayan at panayintindihan. Masungit la, busit la. Bottom line, lawen ming kasiping mo, matsura la, ring taong pakibagayan. Nyaya ko pa'y siralob, nung yakabisang tsumura at maging masungit, makibagay ka, kingyato. At kaduang katatawlian, 7, get lost. Get some far off place. Lumayo ka kung minsan. Bane ka masiralob, iyang-iyang me ingke kang kapilubluban. Bane makulob, ingat syuking ke kang lub. Magpainawa ka, lumahot ka, magbagyo ka nung bisa ka. Ne? Buri yan, ne? Magbagyo, ba't ko yata bagyo, ne? Ko managkat, ba't ko pala bagyo? Magpainawa ka't lumahot ka ning minsan. At katatawlian, o ining pekaburiko, nga na ning katatawlian, choose your battles wisely. Know when to walk away. Minsan, kailangan mo igalang yung kekang limitasyon. Hindi lahat ng problema at lahat ng tao may solusyon. One wise tip I can never forget, at panay kong sasabihan, nung king biyabisa kang sumulong, lagpasan mo la at paboren mo ring bubulong. Sabi da, nino po ring lalaki keni, magtas lang gamat. Nano kayo, binabaye? Nano?
Magtas na pong gamat ng lalaki, Ken. Okay, yeah. Sabi da, ing metong kanong lalaki, potang Malia at magpasorya, ing aus kaya, tapat, he is honest. Pota kanong ing metong nga lalaki, magpasorya, ang yang eya sigurado, biyasaya, he is wise. Pero potang ing metong nga lalaki kano, magpasorya, ang yang pangbalo ng istuya, ingaus kaya, balo yun ang aus kaya, ingaus kaya, mister ingaus kaya. Balo na ning meto nga taong biyasa at malalam kasal pantayanan, nung kapila niya dapat sumuko at lumawot. These are just simple tips for you how to live a peaceful life in the face of difficulties. Nung makananong eta mo pa'y siralob, kalupa ng Yesus. And finally, there is a verse in the gospel, pumebanggit king English, pero may pakirit ko king kapampangan ni Nabede. Verse 7 of the gospel for today, nga na, inyang elabisang maniwala kaya, reng kabalen na, inggewa ng Yesus, linibot ni Yesus, karing makapadurot na balen, bayang turo. Ing muri ng sabyan, pay siralob, sindu na ing dapat ng gawan, ang yampang ating maniwala kaya, ang yampang ela maniwalang mahayapya at tutuya sa sabyan. Bakit? Uling sabi na ning Ebanghelyo, sabi na ning Salmo, ing lawe tamo, dapat maratnayang makalawe, king Gino, at manaya, king keyang pakalulo. Nano maning sabyan na rin aliwang tao, nung makalawe kang diretsyo king Ginoo at king pagawa na keka, eka masiralob. Amen. Talakad tapong yeni at ipasyag taming kikatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupayang tutu. Linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upayaning banale Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabiempon menga mate, sasalpantaya ko king Banale Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo ban maramdaming siwala ning Dios, matalastas at misane karing kikatamong komunidad, at king bahalang metong kikatamo, taduan tamo, ing metong nga pusong, masisira, king libutan ning kagutgutan at kasakitan, kabang nga tamong manalangin, Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. Baning kekang iglesia, manatili yang makiramdam karing propeta, busalmi at kapamilatan da magsalita yung Espiritu Santo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. Baning balayan ning Diyos, manatili yang makiramdam king amanong sa salita ng Jesus, karing kekatang kapulungan, anting amanong mipapasyag ngeni, para king balang metong kekatam. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. Ban king katahimikan ding alang siwala ing balayan ning Diyos, damdaman na ing siwala ning Ginoo, asasyo para king hustisya at pakalulu. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. Baning amano ning Diyos, lingongoy at matanggap karing makaramdam kaniti, potang ing tubod ning Diyos ipasyag ne busal ding bansa, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. Banding kay katang komunidad Kristiyana, manatili lang makaramdam king mayap ng balita ning kay katang Ginoo at gamitan de bilang tuntunan ning karelang bye, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ke ning amano mo. O Diyos, say pami,
ibiyeme kay kami ing banal mong Espiritu, ban parati nung ibuklat din kay kaming puso, king makapagmulala mong dapat king kay kaming biye, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tinape, abungan ni Gabon at di pagalaning tao para kaya kami magawang tinape ni Ipuring Diyos, ing kapamilataning misteryo. Alak iba't karing ubas sa tipagalan ng tao para kaya kami magawang inumaning kaladwa. Ipurin Diyos, katilan manugin ng Diyos sa kamatwala na kasana ni tingay na daraon mikita.
Manalangin kayo kabataan, baning kaya katamang daon matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapane saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyu, king kakataan ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, save pami, ipaintulot mong iting daon, king ikaligaya ning kayang lagyu, padalisaya na kami at dala na king ilapit king biye alang angga, itiadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ke kayo, At kekaan ti iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king gin. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ang panmatulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Kapamila taning kaya kang pangabayit mi bayit king pasibayo. King kaya ang pamaylas sa mi kabos kami king kasalanan. Kapamila taning pamanyubli ng mebya mi bangon kami king bialanganga. King pamagbalik na king kaya kang ligaya lungob kami king kayarian mo banwa. Pulinita. Kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit mi ing kaya kang ligaya. Layon makyabe kami galangtok ng babi kapurian keka at ngaming kakanta. Sanctus Dominus Deus Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, palukob mo lampon pabanal deting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan, hampon daya, ning ginuming Jesucristo. At atandanan ni pa, bayo yami daon kusang lob king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape. Pasalamata na kaampon pinuri, piraso ne, at dinwang ne karing disipulo na at ngana. Wananyiti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis. Pasibayan na kang pepasalamatan ng pon pinuri. Dinwang ning kalis ka rin disipulo na at ngana. Wananyeti kayo ngan at minom kayo kaniti.
Puling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayon po para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ni Kristo at ayaw aking kawakasan ing panahon. Datangya aking kawakasan ing panahon. Datangya kawakasan ing kawakasan. Inyangin ing gaganakan miyo mapamakalulungin pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo. Daraon miyo kikaiting tinapin ning biyating kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talak kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. King ikaming ansanang mi sulusulu, king gatawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meyo ipaying Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kayabe ng Maria, kapilan man Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuwan mong apostol at ing sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kekabanding panahon, apurian na kasata paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, sablang ligayat, dangalan keka, manggaman kingalagaga. Kambe ni maragula kapanaligan king Dios sa malugod at malingap kaya katamongan maus tamo kayangin. Kapamilataning panalangin at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo.
Imo ke kami hingal dongeni at ipatawad ke kami ring salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami emo ke ipaisaul king tukso emo ke paisaul king tukso nune ikabus king marok king marok ipami at Ikabos mo kami king sablang marok oy pa, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi, bangking kaso paning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos silang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Huling kekain kaya, ating ligaya ang naman, hingalalog naman ang O Diyos, save pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Hemo, sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ng iglesia mo, at pamayapan ang ponpisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibihi ang pon magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sanang parati kay kayungan. At kekaan timod. Ing masayang paralan idakit ang king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Sanang pamiyabe ni katawan na pantayan ng ginutamang Yesu Kristo. Ipagkaloob ni Pialanga kay katamong sablang tanggap kay Pakamahalan kong kakaluguran, yo ing kordero ng Diyos. Yo Yesu Kristo, ing lupa ning lugod at pakalulo ning ipa. Yo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, igatang mayaws ban makira kay king biye at misyo ng Kristo. Ginu, kung matampang tanggap ke ka, dapat hiyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, save pami, kapilan man sana'y kay magkulang babiya kapurian keka, para king kagana paning biye, at kaligtasan ay pagkalumuke kami kaniting Eucharistia. Idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli para king metong pong importanteng announcement po. Doon po kapansinan nyo, lalo na patse po weekdays, medyo masakit ko pong i-reach at masakit ko pong ausan. Ini po yung metong po karing sangkan ning kikatamo pong kabisihan, king kikatamo pong parokya. Una po, at siya po keniing kasalukuyan po chairman ning kikatamo pong cemetery board at magpatutumo rin keni. Kasalukuyan po, mamarap tamo po king metong apigagap uling magigisa na po at ditak na lamo po ring apartments na po ning kikatamo pong cemetery. Kasalukuyan po tilang telakad 87 plus 20. So around dinala na lamo po. So nung bisa ko pa pong milibing po kareta, nung buri yun pong tagalan detang dinala na reta, idanon nyo na po yung kaya kayong, nung mamirapal kayo po. Pero nung ali naman po, kareta pong yung mamirapal, o hindi po yung para kaya kayo. Kabangarapan tayo po yung problemang ini, taman ninyawad at taman binanggit. Pasalamat tamo king apong ginot karing mangaya pataong meging dalan, ini po yung masaya ko pong ibalita kay kayo, atin pong mag-donate, at yapo yung lalakad mo naman king pamag-donate, king metong 2.3 hectare lot, para king phase 4 na po, ning kikatamong Catholic Cemetery. Ang makaplano pong magawa, king barangay San Agustin.
E po bisang pabanggit ng migdonate, ay mo rin po yung mismong miki-inisyatibo. Aliwa po ikatamo talagang miglapitan kaya, ngunit na po yung pigagaptamo, at balak na rin po talagang kanita pang i-donate ang gihang kanino, ining lote ng iniban magawang sementeryo para kareng kapatid tamong mas mangailangan. Imig-donate na rin po yung makibat king transfer of title at relocation iting may sabing gabon. At pasalamatan tala po king ing saup dari Brother Mok Kayanan, Brother Mark Manlutak at Sister Teka Nyasco king pamaglakad kaniti pong may sabing donation. O ini po makuya the statistics po ning plano po king kikatamo pong. Eko po balo nung gawade po itang agyude pong i-play ngayon itang video na po nitang site development plan tamo. Pero hindi po yung makuya the statistics na po ning kikatamo pong sementeryo. 1 main entrance, 1 auxiliary entrance, apartment, 4 pong patong, 1,528. Ini po yung projected tamo pong plano para ka rin. Pero syempre, tani naman po gawang misa na nini. 1,528 4th-tier apartments, 2-tier apartments 700, 2,164 boundary at memorial lawn 274, metong at chapel, metong at CR, 4 na CR, metong at stage, plus halos dinalan pong parking slot para karing 4 wheels, 30 para karing tricycle, 20 para karing motorcycle, at 2 PWD, at 8 space po para karing commercial stalls. I-post niya po king kikatamo official Facebook page, ing dake na po niting site development plan na po niting tatalakad pong sementeryo. Kadwa po burimilarin pong kabang albenye po yan, ipalad kayo ring propose construction projects ning kikatamo pong Betis Fiesta Committee 2024 ayapin po reting makatuki. Retrofitting ning canopy, king entrance ning Pisamban. So patibayan de po yan. Pero ako po migagana, kaya naman po malasak ngeniyan. At redesigning at pamagparagol king stage, king patio, tennis court, ang magagamit karing misa at aliwang aktibidades ting parokya, king kilwal. At katatulyan, king kikatamo pong daily mass chapel, king lalam na po ning kikatamong lumang kumbento. Makabuklat niya po yung kikatamo pong parokya, karing bisang sumahop, kaniting pamagpatalakad king kikatamong bayong sementeryo at sumahop, karing proyekto at programa ning BFC 2024. Muli king pibatan, balikdan ning milabasan. Pangaditala po ring mangaya paluba sa saup king kikatamo pong iglesia. Dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad tapong eni para king tauling bendisyon. Ariyan tayo pa. Ayan, okay, yarin. Ing ginuman tabi kay kayo. At kay kaantimo. At bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutukan beda rin kay kayong pamilya at pakamalan king biye. Pagkalub na sana kay kayong malugod at mapibabat ang puso. King lagi ning ipa. Amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Amen. Ume kayo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. Diyos.